Ani kasam berta long penili samian tinatiron pini berta angton pen lang it. Lakhai korapho nilip MSC constituency kaparlo koilamati kasumari PS angkang koilamati barjara long market ahem kikim ji aphan long e ki sampon chitia chikloni trainer cap urmiani adapor phaisir cap apor koilamati long MMIP a scheme pen market complex kikim kerang ke pangcheng ji aphan man ke do Dr. Numor Mimin diva speaker ALA pensi long e kesom kang puajai mek dengpon lasona mai long Mukut Mahantu EM KAC difu lapen nilip BJP Mondol amai phu anparta sarkari gambura lapen kapre ke the dingatum chitongdu labangsu along e kisom mahut man ke do local MAC pen kaninje punke Karbi Anglong along BJP sarkar ke surihini rakre proxy se ke bang lapen BJP sarkar jakong long lok aphi koilamati along da thedung scheme one si ka chingthuramo thekpon long lo Jesimet 10 Bendet Hospital, KGBV Arlo Sumaratum, Residential School, Arlong Rupat High School, Bondari Wal Lapen Auditorium Hall, Anparta Daikrum Aroy Adolong Lapen, Non MMIP Scheme Pen Market Complex, Kuti Scheme Koilamati Arlo along Vanlo. Lasokiban along MACC, Jesimet Man Kido, Dr. Tuluram Ronghang, CM, KAC Lapen, Dr. Numul Mumin, DY Speaker Assam, Legislative Assembly Atumaphan, Local MSC Popitro Rong Pipen, Ning Aklong Pen Kachurolam The Pajirpon. Nilipen Kulom Sing Teran Report, News 18 Difu. हाई स्कूल के सेटा मेरा भी थी लबे चकीला लबे नास्ता को एनवायरनमेंट बैंक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट बैंक मेसेन सेटा अलोंग रूपा बैंक के लान के में गलीलैंग बाउंड्री वाला वे पाए वे फेंसिंग वे दी स्कूल किचारली एनवायरनमेंट बैंक मिउरे लसी लहाई koilamati hawaralong la koilamati market complex laso ahem kimji panlong e kesom si attention le honorable CM Dr. Tuluram Ronghang apen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numor Mumin alang tum bahini panel yakiru bi alang tum nili bahawara pan kacingthur atokan no kacingthur dode sangse pen alang tum claim pilo lapen ongdung ai scheme alang tum nili bahawara kacingthur ye pan claim pilo tum theklong lo 2017 aningkan council along BJP government bang det pen la so prang tum tawara be delong be hospital be lason se tum theklong tame 2017 apipe the project isi kachelar tum theklong lo da koilamati na tum te bokhel laso de grum bridge tameli tum patang elo non BBDC towards Silonijan up to Chokiola and 30 kilometer labang so towards tame 40 crore pe laso towards tum patang pilo thikla sonda kha koilamati hawara long se tame prang neli thangna da development tum theklong le ase neli ki haicheng aningkan open stage si neli ki prang lo koilamati mini stadium lo ase open stage pilo anparta non koilamati bridge hai ta patang pilo towar hai selam pilo lapen Arlong Rupat High School school education na environment abe pin halo sohut setame non nalitum theklongi alada boundary wall tangelo lapen non halada auditorium da selam bom lo lapen project isi education na environment tum theklong lo ada asinon elitum 10 bedded hospital hawar koilamati hawar thepik lapen population dupik hospitality apan problem thepik doctor nurse pan si elitum so development te bukayan ba gulakhat ba pun tukyolang itum damni kasi ladak sutame hospital ke nang sot itum dolo kasi la so teng pen chigi than pen Deputy Speaker MLA lapen Dr. Tuluram Ronghang alang tum kachikituk pen labang so hospital
itu manang pilo kasi mesen ben labang hospital tum non selam lo 90% abang ketangel lo anparda ilitum koilamati hawara lo si আপোনাৰো কিবা আছে নেকি নামটো সুধিছে গতিকে ডোন্ট ডিষ্টাৰ্ব দেম হেল্প কাৰণ আমাৰ ৰিজনটো ডেভেলপ হ'ব লাগে আপোনালোকক দেখিছে কিমান বেকৱাৰ্ড আই এম ট্ৰাইং হাৰ্ড জংঘলত সোমাই যায় আমি ৰাস্তা চাবলৈ কাৰণে জংঘলত সোমাই যায় পানী চাবলৈ কাৰণে জংঘলত সোমাই যায় কাৰেণ্ট নাপায় পাইছেনে নাই আপোনালোকেতো নাযায় আপোনালোকে নিউজ বনাব লাগে যে ৰং টেকেট ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই MLA কেলৈ বহি আছে তাত তেনেকুৱা নিউজটোতো মই কেতিয়াও দেখা নাই কিন্তু মই নিজে গৈ পেলাই ৰং টেকেট তাত ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন মই ইনগ্ৰেট কৰি আহিছোঁ হয় না নহয় So I am giving full concentration for the development of our constituency. Sir, nearly almost 2018-19 পৰা যে PMAY ইনকমপ্লিট কৰা বেছি আছে এইটো বিষয়ে আপুনি কি ক'ব কি আছে মই MSCৰ লগত কথা পাতোঁ যিকেইটা ইনকমপ্লিট আছে কমপ্লিট কৰিব নহ'লে যিখিনি আপুনি ঘৰৰ